नमस्कार। आज यहाँहरु समक्ष हाम्रो अति प्यारो च्यानल सत्य सुधा होमनाथ खनालबाट अहिले म तपाईहरुलाई एउटा पृथक विषयवस्तु लिएर उपस्थित भएको छु। सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुहुने भक्तजनहरुसँग म अनुरोध गर्दछु कि यहाँहरुले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर यो च्यानलमा आएका विषयवस्तुहरूलाई नित्य हेरिदिनु हुनेछ, श्रवण गरिदिनु हुनेछ भन्ने हामी आशा राख्दछौं। र आज म यहाँहरु समक्ष श्री सन्तान गोपाल स्तोत्र नाम गरेको स्तोत्र वाचन गरेर सुनाउन गइराखेको छु। प्रातःकालीन अवस्थामा बिहान उठेर नित्य यसको पाठ गर्नुभयो भने अवश्य पनि यहाँहरुलाई लाभ हुनेछ। वैदिक ऋषि परम्परा अनुसार ऋषि महर्षिहरूले पालन गर्नुभएको जो नियम छ त्यसलाई पालन गर्यौं भने हामी पनि अवश्य सुखी हुनेछौं। र यहाँहरु सबैको मंगलको कामना गर्दै म यो सन्तान गोपाल स्तोत्र लिएर उपस्थित भइराखेको छु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सन्तान गोपाल स्तोत्रम श्रीशं कमलपत्राक्षं देवकी नंदनं हरे सूत संप्राप्तये कृष्णं नमामि मधुसूदनं नमाम्यहं वासुदेवं सूत संप्राप्तये हरे यशोदाङ्कगतं बालं गोपालं नन्दनन्दनम् अस्माकं पुत्रलाभाय गोविन्दं मुनिवन्दितं नमाम्यहं वासुदेवं देवकी नन्दनं सदा गोपालं डिम्बकं वन्दे कमलापतिमच्युतं पुत्र संप्राप्तये कृष्णं नमामि यदुपुङ्गमं पुत्रकामेष्टि फलदं कंजाक्षं कमलापतिं देवकी नंदनं वन्दे सूत संप्राप्तये मम पद्मापते पद्मनेत्र पद्मनाभ जनार्दन देहि मे तनयं श्रीश वासुदेव जगत्पते यशोदाङ्कगतं बालं गोविन्दं मुनिवन्दितम् अस्माकं पुत्रलाभाय नमामि श्रीसमच्युतं श्रीपते देवदेवेश दीनार्ते हरणाच्युत गोविन्द मे सुतं देहि नमामि त्वां जनार्दन भक्तकामद गोविन्द भक्तं रक्ष शुभप्रद देहि मे तनयं कृष्ण रुक्मिणी वल्लभ प्रभो रुक्मिणीनाथ सर्वेश देहि मे तनयं सदा भक्तमन्दार पद्माक्ष त्वामहं शरणं गतः देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः वासुदेव जगद्वन्द्य श्रीपते पुरुषोत्तम देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः कंजाक्ष कमलानाथ परकारुणिकोत्तम देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः लक्ष्मीपते पद्मनाभ मुकुन्द मुनिवन्दित देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः कार्यकारणरूपाय वासुदेवाय ते सदा नमामि पुत्रलाभार्थं सुखदाय बुधाय ते राजीवनेत्र श्रीराम रावणारे हरे कवे तुभ्यं नमामि देवेश तनयं देहि मे हरे अस्माकं पुत्रलाभाय भजामि त्वां जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण वासुदेव रमापते श्रीमानीमानचोर गोपी वस्त्रापारक देहि मे तनयं कृष्ण वासुदेव जगत्पते अस्माकं पुत्र संप्राप्तिं कुरुष्व यदुनन्दन रमापते वासुदेव मुकुन्द मुनिवन्दित वासुदेव सुतं देहि तनयं देहि माधव पुत्रं मे देहि श्रीकृष्ण वत्सं देहि महाप्रभो डिम्बकं देहि श्रीकृष्ण आत्मजं देहि राघव भक्तमन्दार मे देहि तनयं नन्दनन्दन नन्दनं देहि मे कृष्ण वासुदेव जगत्पते कमलानाथ गोविन्द मुकुन्द मुनिवन्दित अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम सुतं देहि श्रियं पुत्रं प्रदेहि मे यशोदास्तन्यपानज्ञं पिबन्तं यदुनन्दनं वन्देऽहं पुत्रलाभार्थं कपिलाक्षं हरिं सदा नन्दनन्दन देवेश नन्दनं देहि मे प्रभो रमापते वासुदेव श्रियं पुत्रं जगत्पते पुत्रं श्रियं पुत्रं मे देहि माधव अस्माकं दीनवाक्यस्य अवधारय श्रीपते गोपाल डिम्ब गोविन्द वासुदेव रमापते अस्माकं डिम्बकं देहि श्रियं देहि जगत्पते
मद्वाञ्छितफलं देहि देवकी नन्दनाच्युत मम पुत्रार्थितं धन्यं कुरुष्व यदुनन्दन याचेऽहं त्वां श्रियं पुत्रं देहि मे पुत्रसम्पदं भक्तचिन्तामणि राम कल्पवृक्ष महाप्रभो आत्मजं नन्दनं पुत्रं कुमारं डिम्बकं सुतं अर्भकं तनयं देहि सदा मे रघुनन्दन वन्दे सन्तानगोपालं माधवं भक्तकामदम् अस्माकं पुत्रसम्प्राप्तिर्सदा गोविन्दमच्युतम् ओंकारयुक्तं गोपालं श्रीयुक्तं यदुनन्दनं क्लींयुक्तं देवकीपुत्रं नमामि यदुनायकं वासुदेव मुकुन्देश गोविन्द माधवाच्युत देहि मे तनयं कृष्ण रमानाथ महाप्रभो राजीव नेत्र गोविन्द कपिलाक्ष हरे प्रभो समस्त काम्य वरद देहि मे तनयं सदा अब्ज पद्मनिभं पद्म वृन्दरूप जगत्पते देहि मे वरसत्पुत्रं रमानायक माधव नन्दपाल धरापाल गोविन्द यदुनन्दन देहि मे तनयं कृष्ण रुक्मिणी वल्लभ प्रभो दासमन्दार गोविन्द मुकुन्द माधवाच्युत गोपाल पुण्डरीकाक्ष देहि मे तनयं श्रियं यदुनायक पद्मेश नन्दगोपवधूसुत देहि मे तनयं कृष्ण श्रीधर प्राणनायक अस्माकं वाञ्छितं देहि देहि पुत्रं रमापते भगवन् कृष्ण सर्वेश वासुदेव जगत्पते रमा हृदय संभार सत्यभामा मनः प्रिय देहि मे तनयं कृष्ण रुक्मिणी वल्लभ प्रभो चन्द्रसूर्याक्ष गोविन्द पुण्डरीकाक्ष माधव अस्माकं भाग्यसत्पुत्रं देहि देव जगत्पते कारुण्यरूप पद्माक्ष पद्मनाभ समर्चित देहि मे तनयं कृष्ण देवकी नन्दनन्दन देवकी सुत श्रीनाथ वासुदेव जगत्पते समस्त कामफलद देहि मे तनयं सदा भक्तमन्दार गम्भीर शङ्कराच्युत माधव देहि मे तनयं गोप बालवत्सल श्रीपते श्रीपते वासुदेवेश देवकी प्रियनन्दन भक्तमन्दार मे देहि तनयं जगतां प्रभो जगन्नाथ रमानाथ भूमिनाथ दयानिधे वासुदेवेश सर्वेश देहि मे तनयं प्रभो श्रीनाथ कमलपत्राक्ष वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गत दासमन्दार गोविन्द भक्तचिन्तामणे प्रभो देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गत गोविन्द पुण्डरीकाक्ष रमानाथ महाप्रभो देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गत श्रीनाथ कमलपत्राक्ष गोविन्द मधुसूदन मत्पुत्र फलसिद्ध्यर्थं भजामि त्वां जनार्दन स्तन्यं पिबन्तं जननी मुखाम्बुजं विलोक्य मन्दस्मितमुज्ज्वलाङ्गं स्पृशन्तमन्यस्तनमङ्गुलीभिः वन्दे यशोदाङ्कगतं मुकुन्दं याचेऽहं पुत्रसन्तानं भवन्तं पद्मलोचन देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गत अस्माकं पुत्रसम्पत्ते चिन्तयामि जगत्पते शीघ्रं मे देहि दातव्यं भवता मुनिवन्दित वासुदेव जगन्नाथ श्रीपते पुरुषोत्तम कुरु मां पुत्रदत्तं च कृष्णदेवेन्द्रपूजित कुरु मां पुत्रदातं च यशोदा प्रियनन्दन मह्यं च पुत्रसन्तानं दातव्यं भवता हरे वासुदेव जगन्नाथ गोविन्द देवकीसुत देहि मे तनयं राम कौसल्या प्रियनन्दन पद्मपत्राक्ष गोविन्द विष्णु वामन माधव देहि मे तनयं सीता प्राणनायक राघव कंजाक्ष कृष्ण देवेन्द्र मण्डित मुनिवन्दित लक्ष्मणाग्रज श्रीराम देहि मे तनयं सदा देहि मे तनयं राम दशरथ प्रियनन्दन सीतानायक कंजाक्ष मुचुकुन्द वरप्रद विभीषणस्य लङ्काया प्रदत्ता भवता पुरा अस्माकं तत्प्रकारेण तनयं देहि माधव भवदीय पदाम्भोजे चिन्तयामि निरन्तरं देहि मे तनयं सीता प्राणवल्लभ राघव राममत्काम्य वरद पुत्रोत्पत्ति फलप्रद देहि मे तनयं श्रीश कमलासनवन्दित राम राघव सीतेश लक्ष्मणानुज देहि मे भाग्यवत् पुत्र संतानं दशरथात्मज श्रीपते देवकी गर्भसंजात यशोदा प्रियनन्दन
देहि मे तनयं राम कृष्ण गोपाल माधव कृष्ण माधव गोविन्द वामनाच्युत शङ्कर देहि मे तनयं श्रीश गोपबालक नायक गोपबाल महाधन्यं गोविन्दाच्युत माधव देहि मे तनयं कृष्ण वासुदेव जगत्पते दिशतु दिशतु पुत्रं देवकी नन्दनोऽयं दिशतु दिशतु शीघ्रं भाग्यवत् पुत्रलाभं दिशतु दिशतु श्रीशो राघवो रामचन्द्रो दिशतु दिशतु पुत्रं वंशविस्तारहेतो दीयतां वासुदेवेन तनयो मत्प्रियसुत कुमारो नन्दन सीता नायकेन सदा मम राम राघव गोविन्द देवकी सुत माधव देहि मे तनयं श्रीश गोपबालक नायक वंशविस्तारकं पुत्रं देहि मे मधुसूदन सुतं देहि त्वामां शरणं गत ममाभीष्टसुतं देहि कंसारे माधवाच्युत सुतं देहि त्वामां शरणं गत चन्द्रार्ककल्पपर्यन्तं तनयं देहि माधव सुतं देहि त्वामां शरणं गत विद्यावन्तं बुद्धिमन्तं श्रीमन्तं तनयं सदा देहि मे तनयं कृष्ण देवकी नन्दन प्रभो नमामि त्वां पद्मनेत्र सूतलाभाय कामदं मुकुन्दं पुण्डरीकाक्षं गोविन्दं मधुसूदनं भगवान् कृष्ण गोविन्द सर्वकामफलप्रद देहि मे तनयं स्वामी त्वामहं शरणं गत स्वामी त्वं भगवान् राम कृष्ण माधव कामद देहि मे तनयं नित्यं त्वामहं शरणं गत तनयं देहि गोविन्द कञ्जाक्ष कमलापदे सुतं देहि त्वामहं शरणं गत पद्मापते पद्मनेत्र प्रद्युम्न जनक प्रभो सुतं देहि त्वामहं शरणं गत शङ्खचक्र गदा खड्ग श्राङ्गपाणे रमापते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गत नारायण रमानाथ राजीव पत्रलोचन सुतं मे देहि देवेश पद्मानुबन्धिता राम राघव गोविन्द देवकी वरनन्दन रुक्मिणीनाथ सर्वेश नारदादिसुरार्जिता देवकी सुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं श्रीश गोपबालक नायक मुनिवन्दित गोविन्द रुक्मिणी वल्लभ प्रभो देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गत गोपिकार्जित पङ्कज मरन्दासक्त मानस देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गत रमा हृदय पङ्कज लोल माधव कामद ममाभीष्टसुतं देहि त्वामहं शरणं गत वासुदेव रमानाथ दासानां मङ्गलप्रद देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गत कल्याणप्रद गोविन्द मुरारे मुनिवन्दित देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गत पुत्रप्रद मुकुन्देश रुक्मिणी वल्लभ प्रभो देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गत पुण्डरीकाक्ष गोविन्द वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गत दयानिधे वासुदेव मुकुन्द मुनिवन्दित देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गत पुत्रसम्पत्प्रदातारं गोविन्दं देवपूजितं वन्दामहे सदा कृष्णं पुत्रलाभप्रदायिनं कारुण्यनिधये गोपी वल्लभाय मुरारे नमस्ते पुत्रलाभार्थं देहि मे तनयं विभो नमस्तस्मै रमेशाय रुक्मिणी वल्लभाय ते देहि मे तनयं श्रीश गोपबालक नायक नमस्ते वासुदेवाय नित्यश्रीकामकाय च पुत्रदाय च सर्पेन्द्र सायिने रङ्गसायिन् रमानाथ मङ्गलप्रद माधव देहि मे तनयं श्रीश गोपबालक नायक दासस्य मे सुतं देहि दीनमन्दार राघव सुतं देहि पुत्रं देहि रमापते यशोदातनयाभीष्ट पुत्रदानरत सदा देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गत मदिष्टदेव गोविन्द वासुदेव जनार्दन देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गत नीतिमान् धनवान् पुत्रो विद्यावांस प्रजायते भगवन् त्वत्कृपायाश्च वासुदेवेन्द्र पूजित यः पठेत् पुत्रशतकं सोऽपि सत्पुत्रवान् भवेत् श्रीवासुदेव कथितं स्तोत्ररत्नं सुखाय च
जपकाले पठेन्नित्यं पुत्रलाभं धनं श्रियम् ऐश्वर्यं राजसम्मानं सद्यो याति न संशयः इति सन्तानगोपालस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रद्धेय भक्तजन, यो सन्तान गोपाल स्तोत्र यहाँहरूले बिहान पूजाको समयमा नित्य सुन्नुभयो भने अनि बेलुका शयन गर्ने बेलामा श्रवण गर्दै सुत्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईका मनोकामनाहरू पूर्ण हुन्छन्। यहाँहरूले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।